Sin Bramana. U senci kuće na sunčanoj rečnoj obali kraj čunova, u senci smokvinih stabala, stasao je Siddharta. Prelepi sin Bramana. Braman je moć koja je pripadala sveštenicima koji su bili vođe. Mladi Soko zajedno sa Govindom, svojim prijateljem. Sunce je opalilo njegova svetla pleća na obali reke, kada se kupao, obavljao sveta pranja, prinosio svete žrtve. Senke su se slivale u njegove crne oči u mangovom luku za vrijeme dečačkih igara, kada je slušao majčinu pesmu, kada je prinosio svete žrtve, slušao učenje svoga oca, učenjaka u razgovoru sa mudracima. Odavno je Siddharta učestvovao u razgovorima mudraca, učio se Govindom govorništvu, učio se sa Govindom veštini razmišljanja, podvrgavao meditacijama. Umeo je da nečajno izgovori svetu reč Om, reč nad rečima, da izgovara u sebi sa udahom, da izgovara iz sebe sa izdahom. Sabrane duše, čela ovenčana sjajem bistrumnog duha. U biti svoga bića već je znao za Atman, što znači duh, odnosno božanstvo, koji je nerazrušiv, sjedinjen sa svemirom. Radost bi zaigrala u srcu njegovog oca zbog sina sklonog učenju, žednog znanja, kad bi video da on izrasta u velikog mudraca i sveštenika, u velikana među Bramanima. Milina bi zaigrala u nedrima njegove majke kad bi ugledala kako seda i kako ustaje snažni, lepi i vitkonogi Siddharta, kako je pozdravlja savršeno uglađeno. Ljubav bi se rađala u srcima mladih bramanskih kćeri kada bi Siddharta prolazio ulicama grada, svetlog čela, kraljevskog pogleda, uzenih bedara. Ali više od svih njih voleo ga je Govinda, njegov prijatelj, sin Bramana. Voleo je Siddhartin pogled i njegov umiljat glas, voleo je njegov hod i savršen sklad njegovih pokreta, voleo je sve što je Siddharta činio i rekao, najviše voleo njegov duh, njegove uzvišene vatrene misli, žarku volju, njegovu obdarenost. Govinda je znao da Siddharta neće biti običan Braman, lenj, obredni činovnik, gramzivi prodavac vračbina, sujetan, jalov besednik, da neće biti zao, podmukao sveštenik, niti pitoma, glupava ovca među brojnim stadom. Ne, on to neće biti. Ani sam Govinda nije želeo da postane takav, da bude Braman kakvih ima na desetine hiljada. Želeo je da bude sledbenik Siddharte, voljenog uzvišenog. I ako bi Siddharta jednom postao Bog, ako bi jednom ušao među ozarene, Govinda će ga slediti, kao njegov prijatelj, pratilac, kao sluga, kopljonoša, njegova senka. Svi su voleli Siddhartu, svima je on bio radost, svima uživanje. Ali Siddharta sam sebi nije bio radost i nije uživao u sebi. Promičući ružičastim stazama smokvika, sedeći u plavičastoj senci u lugu razmišljanja, perući svoje telo pri svakodnevnom pokajničkom kupanju, prinosići žrtvu u dubokoj senci mangove šume, savršeno skladnih pokreta, voljen od svih, svima radost, on ipak nije u svom srcu nosio radost. Snovi i nemirne misli dolazili su mu iz rečnih voda, iz svetlucanja noćnih zvezda, iz rastopljenih sunčevih zraka, nadirali su snovi i nespokojstvo duše iz žrtvenog dima, iz daha stihova Rigvede, iz odlomaka učenja starih Bramana. Siddharta je u sebi počeo da pothranjuje nezadovoljstvo, da osjeća da ga ljubav oca, ljubav majke pa i ljubav njegovog prijatelja Govinde neće uvek i za sva vremena usrećiti, utoliti, zasititi i zadovoljiti. Počeo je da naslućuje da su mu prečasni otac i ostali njegovi učitelji, mudri Bramani, već saopštili veći i najbolji deo svoje mudrosti. Da su svoje obilje već ulili u posudu njegovog uma punog iščekivanja, a ta posuda nije bila puna, duh nije bio zadovoljan, duša nije bila mirnija, srce se nije stišalo. Sveta pranja su bila dobra, ali ona su bila samo voda, nisu mogla da speru greh, nisu lečila žeđ duha, nisu mogla da razreše pritisak u srcu. Osobite su bile žrtve i prizivanje bogova, ali zar je to bilo sve? Da li su žrtveni obredi pružali sreću? I kako su stvari stajale sa bogovima?
Da li je zbilja Prajapati stvorio svet? Nije li to bio Arman, on jedini svemogući? Nisu li likovi bogova stvoreni kao ti i ja, podređeni vremenu prolaznosti? Da li je samim tim dobar, da li je pravilan, da li je celishodan čin prenošenja žrtve bogovima? Kome drugom je trebalo prinositi žrtve, kome drugom odavati počast, da li njemu, jedinom Armanu? I gde je boravio, gde je kucalo njegovo večno srce, gde drugde doli u sopstvenom ja, u onom najdubljem, u nerazrešenom, koje svakako nosi u sebi. Ali gde je bilo to ja, to najunutarnije, poslednje. Nije bilo meso i kost, ni misao, niti svest, tako je glasilo učenje najmudrijih. Gde se onda nalazilo? Da bi se prodrlo do tog ja, do sebe, do Atmana, da li je postojao neki drugi put za kojim je vredelo tragati? Nikomu nije ukazivao na taj put, nikoga nije znao ni otac, ni učitelj, ni mudraci, niti svete obredne pesme. Brahman i njegove svete knjige znali su sve, o svemu su vodili brigu i više od toga, o stvaranju sveta, o postanku govora, hrane, o udahu i izdahu, o poreklu čula, o delima Boga, znali su beskrajno mnogo. Ali da li je bilo vredno znati sve to, a ne znati ono jedno jedino, najosnovnije i jedino bitno? Svakako, mnogi stihovi u svetim knjigama, prvenstveno u Panšijadama, Sama Veda, govorili su o divnim pesmama o tom najunutarnijem i posljednjem. Tvoja duša je vasceli svet. Pisalo je tu, a bilo je napisano i to da čovek u snu, u najdubljem snu, ulazi u svoje najsušestvenije i boravi u Atmanu. Čudesnu mudrost su sadržali ovi stihovi, ova saznanja najmudrijih, bila su sabrana u magične reči, čiste kao med koji skupljaju pčele. Zacelo, neizmjerna saznanja koja su sakupila i očuvala bezbrojna pokolenja mudrih Brahmana, nisu se smela njepoštovati. Ali gde su bili Brahmani, gde sveštenici, gde mudraci ili pokojnici, kojima je uspjelo ne samo da dokuče to najdublje znanje, već i da u njemu žive? Gde je posvećeni koji je postojenje u Atmanu volšebno preneti iz sna u budno stanje, u život, u svaki korak, u reči i dela? Siddharta je poznavao mnoge prečasne Brahmane, pre svih svog oca, iskonski čistog, učenog, nadasve poštovanja dostojnog. Njegov otac je izazivao divljenje, ponašanje mu je bilo uzdržano i plemenito, njegov život u znaku čistote, njegova reč bila je mudra, iza njegovog čela rojile su se tanane i uzvišene misli. Ali da li je on, koji je toliko znao, živeo u blaženstvu? Da li je imao svoj mir? Zar nije i on bio jedan od onih koji traže, a ne mogu da utole žeđ? Zar on nije morao uvek, navodno žedan, piti sa svetih izvora, napajati se prinošenjem žrtvava, čitanjem knjiga, raspravama među Brahmanima? Zašto je on tako besprekoran, svakodnevno morao da se u sebe spira greh, da obavlja čin pranja, svakoga dana i uvek ponovo? Zar Atman nije bio u njemu? Zar iz njegovog srca nije izvirao praiskonski izvor? Taj praiskonski izvor je trebalo naći u sebi, prisvojiti ga. Sve drugo je bilo samo traženje, zaobilazni put, lutanje. To su bile Siddhartine misli, to je bila njegova žeđ, to je bila njegova patnja. Često je izgovarao reči iz jednog Čandogija Upanišada. Zacelo, ime Brahmana je Satyam. Zacelo, onaj kome je to poznato, svakog dana ulazi u nebeski svet. Često mu se činilo da je nebeski svet sasvim blizu, ali nikada nije sasvim dopro do njega. Nikada nije utolio poslednju žeđ. I od svih mudrih i najmudrijih koje je poznavao i koji su ga poručavali, nije bilo ni jednog koji bi sasvim dopro do nebeskog sveta, koji bi sasvim utolio večitu žeđ. Govindo, reče Siddharta svom prijatelju, Govindo, mili, pođi sa mnom do Banjanovog drveta, da tonemo u meditacije.
Pošli su do banjanovog drveta i seli. Ovde Siddharta, s 20 koraka dalje Govinda. Pošto se smestio spreman da izgovara Om, Siddharta je mrmljao u sebi stih. Om je luk, a duša je strela. Cilj strele je Brahman, kome treba nepokolebljivo težiti. Kada je prošlo uobičajeno vreme za vežbe u meditiranju, Govinda se diže. Spustilo se veče i došlo je vreme da se obavi pranje u suton. Pozvao je Siddhartu po imenu, Siddharta se nije odazvao. Sedeo je, utonuo u duboko razmišljanje, svoj ukočeni pogled upravio u nekim veoma daleki cilj i dok mu je vrh jezika virio između zuba, izgledalo je da ne diše. Sedeo je tako, duboko zaronivši u meditiranje, misleći Om, odašiljući dušu kao strela ka Brahmanu. Jednom su samane prolazili kroz Siddhartin grad, a samane je grčki naziv za budističke isposnike. 3 usahla, ugasnula čoveka, ni stari ni mladi, prašnjavih i krvavih pleća, gotovo nagi, sprženi suncem, okruženi osamom, zazorni, odbojni prema svetu, tuđinci i olinjali šakali u ljudskom carstvu. Njihovim tragom provejavao je vreli dah prigušene strasti, razorne službe nemilosrdnog uništavanja svoga bića. Uveče, nakon časa meditacije, Siddharta reče Govindi. Sutra rano jutro, prijatelju moj, Siddharta odlazi samanama. Postaće samana. Govinda preblede, čuvši ove reči i pročitavši sa skamenjenog lica svoga prijatelja, da je njegova odluka neizmenjiva kao pitanje strele odapete s luka. U magnovenju i na prvi pogled Govinda je znao. Evo, to je početak. Siddharta sad ide svojim putem, nikla je klica njegove sudbine, a sa njegovom i moja. I njegovo lice postade bledo kao suva kora banane. O, Siddharto, povika, hoće li ti to otac dozvoliti? Siddharta ga pogleda kao da se prenuo iz sna. Munjevito je prozreo Govindinu dušu, pročita u njoj strepnju, otkrio u njoj mirenje sa sudbinom. O, Govindo, reče tihim glasom, ne gubimo reči, sutra u osvit zore počinjem život samane, ne govorimo više o tome. Siddharta uđe u odaju u kojoj je njegov otac sedeo na hasari od rogozine, priđe mu s leđa i zastade, sve dok otac ne osjeti da neko stoji iza njega. Brahman reče, jesi li ti to, Siddharto? Kazuj to što si došao da mi kažeš. Siddharta reče, s tvojim dopuštenjem, oče moj, došao sam da ti kažem da želim sutra da napustim tvoju kuću i da odem među isposnike. Moja želja da postanem samana, neka se moj otac tome ne protivi. Brahman je ćutao, a ćutao je tako dugo da su se za to vreme iza malog prozora kretale zvezde i promenile svoj položaj pre nego što su prekinuo tajac u odaji. Nem i nepokretan stajao je u odaji sin, nem i nepokretan sedeo je na hasuri otac, a zvezde su se kretale nebom. Tad progovori otac. Nedoliko je Brahmanu da izgovara reči žestine i jarosti, ali negodovanje mi je uskomešalo srce. Ne bih želeo da i po drugi put čujem ovu želju iz tvojih usta. Brahman lagano ustade. Siddharta je stajao nem, skrštenih ruku. Šta čekaš, upita otac. Siddharta reče, ti znaš. Nezadovoljan otac napusti odaju, nezadovoljan potraži svoj leže i ispruži se na njemu. Sad kasnije, kako mu san nije dolazio na oči, Brahman se diže, prošeta tamo amo i izađe iz kuće. Bacivši pogled kroz mali prozor odaje, vide Siddhartu kako stoji skrštenih ruku, nepomičan. Mutno se belasalo njegovo svetlo gornje ruho. Nespokojno srce otac se vratio. Posle jednog sata san mu nije dolazio. Brahman se ponovo diže, opet prošeta tamo i iziđe pred kuću i vide da je mesec izašao. Bacio je pogled kroz prozor u odaju. U njoj je stajao Siddharta nepomičan, skrštenih ruku, a na njegovim nagim cevanicama ogledao se mesečev sjaj. Zabrinuta srca otac se vratio.
I ponovo naiđe posle 1 sata i pogledavši kroz prozor vide Sidartu kako stoji na mesečini pri sjaju zvezda u tami i navraćao bi tako svakog sata. I ćutke bacivši pogled u odaju ugledao bi Sidartu kako stoji nepomično, a srce mu se punilo gnevom, srce mu se punilo nespokojstvom, srce mu se punilo strepnjom, punilo tugom. I u posljednji noćni čas, prije no što će dan, opet je navratio i ugledao mladića kako stoji, pa mu se učinio veliki nekako tuđi. Sidarto, progovori, šta čekaš? Ti znaš. Hoćeš li tako stajati i čekati da dođe dan, da dođe podne, da dođe veče? Stajaću i čekaću. Umorit ćeš se, Sidarto. Umorit ću se. Zaspaćeš, Sidarto. Neću zaspati. Umrećeš, Sidarto. Umreću. Zar ćeš radije da umreš nego da poslušaš svog oca? Sidarta je uvek slušao svog oca. Znači li to da se odričeš svoje namere? Sidarta će učiniti kako mu otac kaže. Prva svetlost dana prodre u odaju, Braman vide da Sidarti podrhtavaju kolena. Na Sidartinom licu nije bilo drhtaja, pogled njegovih očiju bio je uperen u daljinu. Otac je tada znao da Sidarta više nije kod njega, u zavičaju, da ga je u stvari već napustio. Otac spusti ruku Sidarti na rame. Poći ćeš u šumu, reče, i bit ćeš samana. Nađeš li blaženstvo u šumi, dođi i poruči mi. Naiđeš li na razočaranje, vrati se i daj da opet zajednički prinosimo žrtve bogovima. Sad idi i poljubi svoju majku, reci joj kada ideš. Meni je međutim vrijeme da pođem na reku i da obavim prvo pranje. Skinuvši ruku sa sinovljevog ramena i izađe Sidarta se zatetura kada je pokušao da zakorača. Ovladavši svojim udovima, poklonio se ocu i pošao majci da učini kako mu je otac rekao. Kada je u prvi osvit, polako krećući utrnule noge, napustio još usnuli grad, kod posljednjeg koliba diže se neka senka koja se tu bila šćućurila i priključi pokloniku. Govinda. Došao si, reče Sidarta i nasmeši se. Došao sam, reče Govinda. Kod samana. Uveče istog dana stigoše ispusnike, usahla samane i ponudoše im svoju pratnju i pokornost. Bili su prihvaćeni. Sidarta pokloni svoju odeću nekom siromašnom hramanu na ulici. Nosio je još samo pregač oko bedara i nešiveni ogrtač zemljane boje. Jeo je samo jedanput dnevno i nikad kuvanu hranu. Postio je 15 dana. Postio je 28 dana. Snaga mu se istopila na butinama i obrazima. Vreli snovi sukljali su iz njegovih uvećanih očiju. Na sasušenim prstima izrasi su nokti kao kandže, a na podbratku tršava brada. Pogled mu je bio leden pri susretu sa ženama. Krivio je usne puzne prezira kada bi prolazio kroz grad u kome su ljudi bili lepo obučeni. Viđao je trgovce kako trguju, velmože kako odlaze u lov, ožalošćene kako oplakuju svoje mrtve. Bludnice kako se nude, lekare kako se zauzimaju oko bolesnika, sveštenike kako određuju dan za setvu, zaljubljene kako vode ljubav, majke kako doje decu. I sve to nije bilo dostojno njegovog pogleda. Sve je bilo lažno, sve je zaudaralo, vonjalo na laž, sve je bila samo obmana uma. Varka sreće i lepote, sve samo prikrivena trulež. Gorak je bio ukus sveta. Život je bio patnja. Sidarta je pred sobom imao samo jedan jedini cilj. Da u njemu sve bude prazno, bez žeđi, bez želja, bez snova, bez radosti i tuge. Da odumre i da više ne bude ja. Da opustila srca nađe mir, da u mislima u nebiću bude otvoren čudima. To je bio njegov cilj. Kada budem sve savladao i umro, kad se svaka požuda i svaki nagon u mom srcu stišaju, razbudit će se ono posljednje, najdublja bit. Ono što više nije ja, već velika tajna. Ćutke je Sidarta stajao pod vrelim sunčevim zracima, usijan od bola, usijan od žeđi.
Ćutke je stajao u vreme kiša, preko kose mu se slivala voda niz pleća koja su se mrzla, niz bedra koja su se mrzla i niz noge stajao je pokajnik, tako sve dok mu se pleća i noge više nisu mrzli, nisu trnuli, obamirali. Ćutke se šćućurio među trnje, iz rana na koži koje su ga pekle kapala je krv, iz čireva gnoje, a Siddharta je ostao ukočen, nepokretan, sve dok krv nije prestala da curi, dok više ništa nije bolelo i ništa nije peklo. Siddharta je sedeo uspravno i učio da štedi dah, da gotovo ne diše, učio je da prekida dah, počeo je sa disanjem da bi naučio da smiri otkucaje srca, dok nisu utihnuli gotovo sasvim prestali. Poučavan od najstarijeg samane, Siddharta je vežbao uništenje svog sopstva, vežbao se u meditaciji prema novim samanskim pravilima. Čaplja je proletela nad bambusovom šumom i Siddharta primi čaplju u svoju dušu. Polete preko šume i planine, postade čaplja, jedući ribe, gladujući glađu čaplje, govoreći kreštanjem čaplje, umirući smrću čaplje. Na piskovitoj obali je ležao uginuli šakal i Siddhartina duša se uvukla u lešinu, postala mrtvi šakal. Ležeći tako na pesku, nadala se, zaudarala, raspadala. Hijene su je raskomadale, orlušine oderale, pretvorila se u kostur, pretvorila se u prašinu i bila razvejana po polju. I Siddhartina duša se vratila, bila je umrla, bila se raspala, bila se pretvorila u prah, bila je razvejana, okršena, sumorni zanos krušnog toka života. Iščekivala u novoj žeđi kao lovac prodor kroz koji bi mogla da utekne iz tog kruga, onamo gde je kraj svih uzroka i gde počinje bezbolna večnost. Umrtvljavao svoje čula, ništio svoje uspomene, izmigoljivši se iz svoga ja, prolazio bi u hiljade tuđih obličja, bio je životinja, bio je strvina, bio je kamen, bio je drvo, bio je voda i probudivši se svaki put je opet nalazio sebe na svetlosti sunca ili meseca, ponovo bi postao ja, okrećući se u kružnom toku života, osjetio bi žeć i savladavši je, ponovo našao neutaljeno. Siddharta je naučio mnogo kod samana, naučio je da ide mnogim putevima koji su ga odvajali od njegovog ja, išao je putem gubitka sopstvenosti kroz patnju, kroz dobrovoljno podnošenje i savladanje bola, glađi, žeđi i umora. Išao je putem gubljenja sebe, pomoću meditacije, pomoću pražnjenja svog uma od svih misli i predstava. Naučio je da ide ovim i drugim putevima. 1000 puta napuštajući svoje ja, boravio je satima i danima u nebitku. Ali kako god su ga putevi odvajali od njegovog ja, na kraju puta se ono ipak vraćalo. Neka je Siddharta i 1000 puta utekao svome ja i boravio u ništavilu, boravio u životinji, u kamenu, ipak je povratak bio neminovan i neizbežan čas u kome je ponovo nalazio sebe, na suncu ili na mesečini, u senci ili na kiši, kada je opet bio Siddharta, ponovo mučen patnjama nametnutog kružnog toka života. Pokraj njega je živeo Govinda, njegova senka, idući istim putevima, počinivši se istim težnjama. Retko su njih dvojica razgovarali o nečem što je bilo van potrebe službe i vežbe. Katkad bi udvoje prolazili selima i prosili hranu za sebe i svoje učitelje. Šta misliš, Govindo, reče jednom Siddharta dok su ušli u prošnju. Šta misliš, jesmo li napredovali? Jesmo li dostigli svoje ciljeve? Govinda odgovori, učili smo i dalje učimo. Ti ćeš biti veliki samana, Siddharta. Brzo se savladao svaku vežbu, mnogo puta zadivio stare samane. Jednom ćeš postati svetac, o Siddharto. Siddharta reče, meni se tako ne čini, prijatelju moj. To što sam do današnjeg dana naučio kod samana, mogao sam, o Govindo, da naučim brže i jednostavnije. U svakoj krčmi po četvrtima bludnica, prijatelju moj, među kaindžijama i kockarima. Govinda reče, o Siddharto, ti bi da se šališ sa mnom. Kako bi od tih bednika mogao da se učiš meditaciji i zadržavanju daha
Kako bi naučio da budeš neosjetljiv prema gladi i bolu? A Siddhartha reče tiho kao da govori samom sebi. Šta je meditacija? Šta je napuštanje svoga tela? Šta je post? Šta je zadržavanje daha? To je bekstvo od svoga ja, kratkotrajno izbavljenje od patnje sopstvenog bića, prolazni zanos da se zaborave boli i besmislenost života. To je bekstvo i isti kratkotrajni zaborav koji nalazi i gonič volova kada u svratištu popije nekoliko šolja pirinčanog vina ili prevrelo kokosovog mlijeka. Tada on više nije svestan svoga bića, ne osjeća bol života, već nalazi kratkotrajni zanos. Utonuvši u san nad šoljom pirinčanog vina, on nalazi ono isto što nalazi Siddhartha i Govinda kad nakon dugih vežbi umaknu svom telu, kad borave u nebiću. Tako je to o Govindu. Govinda reče. Tako kažeš, o prijatelju, ako znaš da Siddhartha nije gonič volova, da je samana i nije pijanac. Zacel onaj koji pije nalazi zanos zaborava, nalazi kratkotrajno izbavljenje i predah, ali se vraća iz sveta pričine i opet je sve po starom. Nije postao mudri, nije sakupio saznanja, niti se uzdigao za nekoliko stupnjeva. I Siddhartha mu reče smišeći se. Ne znam, nikad nisam bio pijanac, ali znam da ja, Siddhartha, u svojim vežbama i meditacijama nalazim samo kratkotrajni zanos, da sam isto tako daleko od mudrosti, od izbavljenja kao kada sam bio dete u majčinoj utrobi. To je ono što znam o Govindu. Nekom drugom prilikom, kada je Siddhartha sa Govindom napustio šumu da bi u selu isprosio nešto hrane za svoju braću i učitelje, Siddhartha progovori. Kako li je to, Govindo, jesmo li na pravom putu, približavamo li se saznanju, približavamo li se izbavljenju, ili se možda vrtimo u krugu ti i ja, mi koji smo želeli da se oslobodimo kružnog toka bitisanja? Govinda reče. Mnogo smo naučili, Siddhartha, a ostalo je još mnogo da se nauči. Ne vrtimo se mi u krugu, već se penjemo naviše. Krug ima oblik spirale i mi smo se popeli već mnogim stepenima. Siddhartha odgovori. Šta misliš, koliko ima godina naš najstariji samana, naš uvaženi učitelj? Govinda reče. Našem najstarijem samani je Kanda 60 godina. No, to će Siddhartha. Navršio je 60 godine i nije dostigao nirvanu. Navršit će 70 i 80 godina, ti i ja također ćemo dostići tu starost, vežbat ćemo se, postićemo i razmišljat ćemo, ali nirvanu nećemo dostići, ni on, ni mi. O Govindo, čini mi se da od svih samana koliko ih ima, možda ni jedan jedini neće dostići nirvanu. Nalazimo utehe, nalazimo zanos, učimo se veštinama sa kojima se zavaravamo, ali ono suštinsko, put svih puteva, taj put ne nalazimo. Ne govori tako zastrašujuće reči, Siddhartha, reče Govinda. Zar da među tolikim učenim ljudima, među tolikim brahmanima, među tolikim strogim i uvaženim samanama, među mnoštvom onih koji tragaju, koje prožire revnost, zar da među tolikim svetim ljudima ni jedan ne nađe put svih puteva? Siddhartha međutim reče glasom u kome je bilo koliko tuge, toliko i podsmeha, prigušenim malo tužnim, a malo podrugljivim glasom. Uskoro će tvoj prijatelj Govindo napustiti stazu samana kojim je jako dugo išao zajedno s tobom. Žeđ me mori, o Govindo, a na tom dugom samanskom putu nimalo je nisam ublažio. Oduvek sam bio žedan saznanja. Oduvek sam postavljao mnogo pitanja. Raspitivao sam se kod Brahmane iz godine u godinu, a ispitivao sam i svete vede iz godine u godinu. Možda bi, o Govindo, bilo isto tako korisno, mudro i spasonosno da sam se raspitivao kod ptice zvane nosorog ili kod šimpanza. Trebalo mi je dugo vremena i još nisam konačno naučio, Govindo, ovo, da se ništa ne može naučiti. Čini mi se da zaista ne postoji to što mi nazivamo učenjem. Postoji, prijatelju moj, samo jedno znanje, a ono je svuda,
To je Atman. To je u meni, to je u tebi i u svakom biću. Te tako počinjem da verujem znanje nema goreg neprijatelja od hteti znati, od učenja. Govinda u taj mah zastade nasred puta, diže ruke uvis i reče: Ne zbunjuj svoga prijatelja takvim govorom, Sidarto. Zacelo tvoje reči u mom srcu bude strah. Pomisli samo šta bi bilo sa svetošću molitva, sa visokim poštovanjem prema staležu Brahmana. Šta sa svetošću samana kada bi bilo kao što ti kažeš, kad ne bi postojalo učenje? Šta bi bilo, Sidarto, sa svim onim što je na zemlji sveto, dragoceno i poštovanja dostojno? I Govinda poče da mrmlja u sebi stih iz jedne od molitvi: Onaj ko razmišljajući prosvećenom umu utone u Arman. Ispunit će srce neiskazanom blaženstvom. Ali Sidarta je ćutao. Razmišljao o rečima koje mu je Govinda uputio i mislio o njima sve do njihovog krajnjeg značenja. Da, pomislio je stojeći oborene glave. Šta bi preostalo od svega što nam se činilo svetim? Šta ostaje? Šta se potvrđuje? I zatrese glavu. Jednog dana, kada su dva mladića već skoro 3 godine živjeli kod Samana i učestvovali u njihovim vežbama, dopre do njih raznim putevima i stramputicama vijest, glas, predanje da se pojavio čovjek po imenu Gotama, zvani uzvišeni Buda, koji u svom biću savladao patnju sveta i zaustavio točak ponovnih rađanja. Šireći svoje učenje, okružen sledbenicama, on obilazi zemlju bez ikakvog posjeda, bez zavičaja, bez žena, obučen u žuti ogrtač askete, ali vedra čela, blažen, a Brahmani i knježevi mu se klanjaju i postaju njegovi učenici. Ovo predanje, ova glasina i priča širila se, zamirisavši tu i tamo kao cvet. Po gradovima su je prepričavali Brahmani, po šumama Samane, te bi ime Godane Bude uvek nanovo dopiralo do ušiju mladića, pominjano i u dobru i u zlu, u vidu hvalospeva i u vidu pogrda. Kao kada u nekoj zemlji zavlada kuga i pukne glas da se tamo i tamo nalazi čovek mudrac, čija reč ili dah imaju moć da izleče svakog koga je boleština napala, pa se taj glas širi po cijeloj zemlji i svi o njemu govore, mnogi sa verom, mnogi sa sumnjom, ali ipak ubrzo mnogi kreću na put da potraže mudraca, spasioca. Tako isto se širilo zemljom predanje, miomirisna priča o Gotami, o Budi, mudracu iz plemena Sakija. Njegove pristalice govorahu da je ovladao najvišim saznanjima, da se seća svojih ranijih života, da je dostigao nirvanu i da se nikada više neće vratiti u kružni tok. Nikada više neće zaroniti u mutne struje stvaranja. Mnogo veličanstvenog i neverovatnog se pričalo o njemu, činio je čuda, savladao đavola, razgovarao s bogovima. Ali njegovi protivnici i nevernici govorahu da je taj Gotama puka varalica, da provodi dane u raskošnom životu, da prezire prinošenje žrtvi, da nije učen i da ne zna ni za vežbe, ni za mučenje svog tela. Milozvučno je bilo predanje o Budi i iz njega je provejavao čarobni miris. Jer svet je bolestan, a život se teško podnosi. I gle, činilo se da je to pokušao šiknuo izvor da odjeknu glas vjernika, pun utehe, blagosti i plemenitih obećanja. Svuda gde se pročulo o Budi, u svim krajevima Indije, mladići se počeli da osluškuju, osetivši čežnju, osjetivši nadu, a sinovi Brahmana po gradovima i selima dočekivali bi dobrodošlicom svakog hodočasnika i namernika koji bi im donosio vesti o njemu, o uzvišenom, o Sakyamuniju. Tako je i do Samana u šumi, do Sidarte i do Govinde doprelo predanje postepeno kap po kap, a svaka kap bila je bremenita nadom, svaka kap bremenita sumnjom. Malo se govorilo o tome, jer najstariji Samana nije bio naklonjen toj glasini. Čuo je da je tobožnji Buda ranije bio ispusnik i živeo u šumi,
ali se zatim opredelio za raskošni život i svetovna uživanja, pa nije imao dobro mišljenje o tom Gotami. O Sidarto, obrati se jednom Govinda svom prijatelju. Danas sam bio u selu i neki Braman me pozvao u svoju kuću, u njoj se nalazio sin Bramana iz Magade, koji je svojim očima video Budu i slušao njegovo učenje. I tada i dah ispuni bolo moje grudi i ja pomislih da je nama dvojici Sidarto i meni doživjeti čas u kome bismo slušali nauk iz usta onog koji je dovršio svoj put. Reci, prijatelju moj, hoćemo li mi poći onemo da čujemo učenje iz Budinih usta? Sidarta reče, o Govindu, uvek sam zamišljao da će Govinda ostati kod Samana, verovao sam da je njegov cilj doživjeti starost od 60-70 godina usavršavajući se u veštinama i vežbama koje krase Samane. Ali gle, nisam dovoljno poznavao Govindu. Malo sam znao njegovom srcu. Eto, sada bi ti, najdraži, krenuo jednim putem i pošao onemo gde Buda obznanjuje svoje učenje. Govinda reče, tebi je do podsmeha, neka Sidarto, podsmevaj se, ali zar se nije i u tebi razbudila žudnja, želja da čuješ taj nauk? I zar mi nisi jednom rekao da više nećeš dugo ići putem Samana? Tada se Sidarta nasmeja, tako da je u njegovom glasu zatreperila i senka tuge i senka podsmeha, te reče, odista Govindo, dobro si govorio i sećanje te nije prevarilo. Želeo bih da se sećaš i onog drugog što si od mene čuo, a to je da sam postao podozriv i umoran prema nauku i učenju, da malo verujem u reči koje nam dolaze od učitelja. Ali dela, mili, spreman sam da čujem ono učenje, iako u srcu verujem da smo već okusili najbolje plodove tog nauka. Govinda reče, tvoja spremnost ispunjava moje srce radošću, ali reci, kako je to moguće? Kako je učenje Gotame još pre nego što smo ga čuli moglo da nam pruži svoje najbolje plodove? Sidarta reče, uživajmo u tim plodovima i sačekajmo ono dalje o Govindu, a plod na kome se treba besprekornom Gotami ja to što ja nazivam da odemo od Samana. Da li će moći da nam pruži i nešto drugo i bolje, prijatelju moj? Sačekajmo smirena srca. Istog dana Sidarta je najstarijem Samani saopštio svoju odluku da ode. Obratio se starešini učtivo i skromno kao što dolikuje mlađem učeniku, ali Samana pade u jarost čuvši da dvojica mladića hoće da ga napuste. Digao je glas i upotrebio grube i pogrdne reči. Govinda se uplašio i zbunio, ali Sidarta šapnu Govindi na uvo. Sad ću pokazati starome da sam nešto naučio kod njega. Stao je tik ispred Samane i sabrane duše uhvatio pogled starca, te zagospodario njim učinivši da starac zanemi, lišivši ga sopstvene volje i počinivši je svojoj, pa mu naredi da bez jednog glasa učini ono što od njega bude tražio. Starac je zanemeo, pogled mu je bio ukočen, volja mu se oduzela. Ruke su opušteno visile niz telo, bio je opčinjen. Sidartine misli savladale su Samanom i on im se morao povinovati. I tako se stari nekoliko puta pokloni i pokretima ruke blagosiljao obojicu, promucavši pobožnu želju za srećan put. Mladići mu se za uzvrat pokloniše, uzvratiše dobru želju, pozdraviše i odoše. Usput Govinda reče, o Sidarto, naučio si kod Samana više nego što im je poznato. Teško je, veoma teško opčiniti starog Samana. Zacelo da si ostao, ti bi uskoro naučio da hodaš po vodi. Nije mi želja da hodam po vodi, odvrati Sidarta. Neka se stari Samani zadovolje takvom veštinom. Gotama. U gradu Suvati svakom detetu je bilo poznato ime uzvišenog Bude, a svaka kuća je bila spremna da sledbenicima Gotane, ćutljivim misliocima, napuni čanak za milostinju. U blizini grada se nalazilo najdrže prebivalište Gotame, u gaju Jetavana, koji je bogati trgovac Anatapindika, odani poštovalac uzvišenog,
poklonio njemu i njegovim učenicima. Ovo je bio predeo u koji se uputiše dvojica mladih ispusnika prema pričama i uputstvima dobijenim u toku njihovog traganja za Gotamom, i čim su stigli u Savati, ponuđena im je hrana već u prvoj kući, ispred čijih su se vrata moleći zaustavili i oni je primiše, a Siddharta upita ženu koja im je pružila hranu. Bili bismo radi znati, milosrdna, gde boravi Buda, nadasve prečasni. Mi smo dvojica samane iz šume, a došli smo da vidimo njega, savršenog, i da čujemo učenje iz njegovih usta. Žena reče: odista, ovdje se vas dvojica samane iz šume nalazite na pravom mestu. Znajte, uzvišeni boravi u Jetavani, u vrtu Analapindike. Pođite tamo, hodočasnici, ima dovoljno mesta za sve one bezbrojne koji dolaze sa svih strana da čuju učenje iz njegovih usta. Govinda se tada obradova i radosno povika: blago nama, jer smo došli do cilja i ovo je kraj našeg puta. Ali reci nam, majko hodočasnika, poznaješ li Budu? Jesi li ga vidjela svojim očima? Žena reče: mnogo puta sam vidjela uzvišenog. Mnogo puta su ga viđale moje oči otkako promiče ulicama ćutke u žutom ogrtaču, kako pred vratima bez jedne reči pruža svoj čanak za milostinu, kako zatim odlazi dalje sa punim čankom u rukama. Ushićeno je Govinda sluša ove reči, želeći da pita i da čuje još mnogo toga, ali Siddharta ga opomenu da treba poći dalje. Oni se zahvališe i pođoše, a upravo i nisu morali da pitaju za put, jer su se mnogi hodočasnici i monasi iz Gotamine zajednice također uputili u Jetavanu. I kako su oni stigli usred noći, tako su neprestano pristizali i drugi. Na sve strane su odzvanjali dozivanje i govor onih koji su tražili i dobili konak. Dvojica samana, naviknuti na život u šumi, našli su sebi brzo i bez buke sklonište u kome su se odmarali do jutra. Pri izlasku sunca bili su iznenađeni videći koliki je broj vernika i radoznalaca tu proveo noć. Po svim stazama čarobnog gaja šetali su monasi u žutom ruhu, neki su sedeli ispod stabala, utonuvši u razmišljanja, pa je senoviti vrt ličio na grad u kome su ljudi vrveli kao pčele u košnici. Većina monaha krenu sa čankom za milostinju u grad da prikupe hranu za podnevni obrok, jedini u toku celog dana, i sam Buda posvećeni običavaju je da jutrom odlazi u prošnju. Siddharta ga je poznao čim ga je ugledao, kao da mu ga je neki bog pokazao. Video je skromnog čoveka u žutoj monaškoj rizi sa čankom za milostinju u ruci. Pogledaj, reče Siddharta tiho Govindi, oni tamo je Buda. Pomno se Govinda zagleda u monaha u žutoj rizi, koji je na izgled ni po čemu nije razlikovao od stotine drugih monaha, i ubrzo bi jasno i Govindi: to je on. Oni krenuše za njim posmatrajući ga. Buda je skromna držanja i zadubljen u misli išao svojim putem. Njegovo smireno lice nije bilo ni vedro ni tužno. Činilo se kao da se tiho smeši u sebi. Sa skrivenim osmehom, tih i spokojan, pomalo sličan zdravom detetu, odmicao je Buda lagano. Njegovo ruho i način na koje je spuštao stopala bila su kao kod svih njegovih monaha po tačno utvrđenom pravilu. Ali njegov lik i njegov korak, njegov smjerno oboreni pogled, ruke mirno spuštene niz telo i svaki prst na tim smirenim rukama zračili su spokojstvom, odražavali savršeno lišeno želje za traganjem, lišeno podražavanja, odišući blagim i nerazrušivim pomirljivošću, nepresušivom svetlošću, neprikosnovenim mirom. Tako se Gotama lagano približavao gradu gdje će skupljati milostinju, a dvojica samana poznali su ga jedino po savršeno sabranom liku na kome nije bilo traganja, ni htenja, ni podražavanja, niti bilo kakve težnje, već je samo zračilo svetlošću i savršenim mirom. Danas ćemo čuti učenje iz njegovih usta, reče Govinda. Siddharta nije odgovorio, nije bio radoznao da čuje to učenje, niti je verovao da će mu ono dati nešto novo,
jer je, kao i Govinda, često slušao u čemu je sadržina Budinog nauka, iako uvek samo iskazivanja drugih. Ali njegov pogled pun pažnje počivao je na liku Gotame, na njegovim plećima, stopalima, na ruci koju je mirno opustio niz telo, pa mu se učinilo da svaki zglob na svakom prstu te ruke širi njegovo učenje, da govori, da diše i blista sjajem istine. Ovaj čovek, ovaj Buda, bio je sav u znaku istine, sve do pokreta svog poslednjeg prsta. Ovaj čovek je bio svetac. Siddharta nikada nikog drugog nije tako duboko poštovao, nikada nikog nije tako voleo kao tog čoveka pred sobom. Obojica su ćutke sledili Budu sve do grada i vratili se otud, jer su nameravali da se toga dana uzdrže od svake hrane. Videli su Gotamu kada se vratio, videli ga za obedom u krugu svojih sledbenika. To što je pojeo ni Kada je Buda završio svoj govor, a već je bila pala noć, progovori tihim glasom u kome nije bilo ni tuge ni podsmeha. Govindo, prijatelju moj, učinio si taj korak i u ovaj čas izabrao si put. Oduvek si, o Govindo, bio moj prijatelj, oduvek si išao korake za mene. Često sam pomišljao, neće li Govinda jednom učiniti neki korak sam bez mene, po nagonu sopstvene duše. I gle, postao si čovek i sam biraš svoj put. Neka ti se ostvari da ideš njime do kraja. O prijatelju moj, neka ti donese izbavljenje. Govinda, koji ga još nije u potpunosti shvatio, ponovi pitanje sa prizvukom nestrpljenja. Govori, molim te, mili moj, reci, kao što drugačije ne može ni biti, da ćeš i ti, moj učeni prijatelju, tražiti utočište kod uzvišenog Bude. Siddharta položi ruku na Govindino rame. Prečuo si moju želju kojom te ujedno blagosiljom, o Govindu. Ponovit ću je, želim da ideš njime do kraja, neka ti donese izbavljenje. U taj tren Govinda shvati da ga prijatelj napušta i briznu plač. Siddharta, uzviknu bolno. Siddharta mu se obrati ljubazno. Ne zaboravi, Govindo, da ti sada pripadaš samanama Bude. Odrekao si se zavičaja i roditelja, odrekao si se porekla i metka, odrekao se sopstvenog htenja, odrekao prijateljstva. Tako to traži učenje, tako to hoće uzvišeni, tako si i ti sam hteo. Sutra te napuštam, o Govindu.
Prijatelji su još dugo hodali po šumarku, dugo ležali jedan pored drugog, a da im san nije dolazio na oči. I Govinda bi uvek nanovo saletao prijatelja zahtevajući da mu kaže zašto ne želi da potraži utočište u Gotaminom učenju. Šta po njemu nedostaje tom nauku? Ali Siddhartha bi svaki put odbijao odgovor rekavši: pomiri se s tim, Govindu. Učenje uzvišenog Bude je veoma dobro. Kako bih ja mogao da mu nađem mane? U cik zore prođe kroz Gaj jedan od sledbenika Bude, jedan od njegovih najstarijih monaka, pozivajući sve novajlije koji su našli utočište u učenju, da ih odene u žuto ruho i da ih upozna sa prvim poukama i dužnostima svoga staleža. Tada Govinda skoči još jednom, zagrli prijatelj iz mladih dana i priključi se povorci iskušenika. Siddhartha je zamišljeno hodao lugom. U to sretne Gotamu, uzvišenog, i kada ga je pozdravio sa dubokim poštovanjima, pogled Bude bio tako pun dobrote i spokojstva, mladić se ohrabrio i zamolio duboko poštovanog za dozvolu da mu se obrati. Uzvišen je ćutke klimnuo glavom u znak pristanka. Siddhartha reče: juče mi je palo udeo milost da slušam tvoje časno učenje. Uzvišeni, zajedno sa jednim prijateljem došao sam iz dalekog kraja da čujem nauk. A sada će moj prijatelj ostati kod tvojih, u tebi je našao utočište. Ja međutim odlazim i nastavljam svoj put. Kako ti je drago, reče uzvišeni uljudno. Moj govor je odviše smeo, nastavi Siddhartha, ali ne bih želeo da napustim uzvišenog, a da mu ne saopštim svoje misli u punoj iskrenosti. Da li bi uzvišeni izvoleo da me sluša još koji trenutak? Uzvišeni nema odobri. Siddhartha reče: osobno me je zadivilo jedno u tvom učenju, o duboko poštovani. Sve je u tvom nauku savršeno jasno, sve dokazano. Svet prikazuješ kao savršeni, nikada i nigde prekinuti lanac, kao večiti lanac sastavljen od uzroka i posljedica. Nikada niko nije to sagledao tako jasno. Nikada niko nije to izložio tako nepobitno. Zacelo svakom će Brahmanu jače zakucati srce u nedrima kada kroz tvoje učenje ugleda svet kao savršenu povezanost, bez jedne šupljine, kristalno jasan, neovisan od slučajnosti bogova. Da li je dobar ili opak, da li je život u njemu patnja ili uživanje, to ostavimo na stranu. Možda to i nije bitno. Ali jedinstvo sveta, povezano sveg zbivanja, obuhvatanje svega velikog i malog istim tokom, istim zakonom uzročnosti, nastajanja i umiranja, to jasno zrači iz tvog učenja o savršeni. Ali baš po tvom učenju ipak su prekinuti jedinstvo i doslednost svih stvari na jednoj tački, a kroz tu pukotinu u ovaj svet jedinstvo prodire nešto tuđe, nešto novo, nešto čega pre nije bilo i što se ne može ni prikazati ni dokazati, a to je tvoje učenje o savlađivanju sveta, o izbavljenju. Ali ta mala pukotina, taj proboj opet razbija i ruši i vasceli večiti jedinstveni zakon sveta. Oprosti me što moje reči sadrže zamerku. Gotama ga je saslušao ćutke i mirno, a onda blagim, uljudnim i jasnim glasom savršeni progovori. Čuo si učenje o sinu Brahmane i blago tebi što si o njemu tako duboko razmislio. Pronašao si u tom učenju nedostatak. Razmišljaj i dalje o tome, ali bih te žudnog znanja upozorio na opasnost bespuća u mišljenju i raspri oko reči. Mišljenje nema značaja. One mogu da budu lepa ili ružna, mudra ili budalasta, svako može da ih prihvati ili da ih odbaci. Ali učenje koje si čuo iz mojih usta nije moje mišljenje i nije mu cilj da tumači svet onima koji žude za znanje. Ono ima drugi cilj, a taj cilj je izbavljenje od patnje. To je ono što Gotama uči, ništa drugo. Ne ljuti se na mene, uzvišeni, reče mladić. Nisam ti se obratio da bih se prepirao s tobom, vodio raspre oko reči. Ti si odista u pravu, mišljenja nemaju veliki značaj. Ali dopusti mi da kažem još i ovo. Ni za trenutak nisam posumnjao u tebe. Ni za trenutak nisam posumnjao da si ti odista Buda, da si dostigao cilj i to najviši, za kojim idu mnoge hiljade Brahmana i sinova Brahmana.
ti si našao izbavljenje od smrti. Ono je poniklo iz tvog vlastitog traganja. Na vlastitom putu kroz misli, kroz meditaciju, kroz spoznaju, kroz prosvećenje. Ono nije poniklo iz učenja. I zato, a takva je moja misao u uzvišeni, nikom nije dosuđeno izbavljenje kroz učenje. Jer ti, o uzvišeni, nikom nećeš moći rečima i učenjem saopštiti i reći šta se u tebi zbilo u času otkrovenja. Mnogo toga sadrži učenje posvećenog Budi. Ono mnogo uči da živi u poštenju, da se klone zla, ali jedno ipak ne sadrži ovo jasno osveštalo učenje. Ne sadrži tajnu što je sam uzvišeni doživao, on jedini među stotinama hiljada. To je ono što sam mislio i spoznao kada sam slušao tvoje učenje. To je ono zbog čega nastavljam svoj put, ne da bih tragao za drugim boljim učenjem, jer znam da takvog nema, već da bih napustio sva učenja i sve učitelje i sam stigao do svog cilja ili da umrem. Ali ja ću se često sećati današnjeg dana uzvišeni i časa u kome su moje oči videle sveca. Buda je mirno oborio pogled zemlji i savršenom nepokolebljivošću je zračio njegov nedokučivi lik. Neka tvoje misli ne budu zabluda, progovori duboko poštovani. Neka ti bude dato da dospeš do svog cilja. Ali reci mi, jesi li video mnoštvo mojih samana, moju brojnu braću koja su našla utočište u učenju? Veruješ li ti, strane samano, veruješ li da bi svima bilo bolje da napuste učenje i da se vrate svetovnom životu i uživanjima? Daleka bila takva pomisao od mene, uzviknu Siddharta. Neka svi ostanu verni učenju, nek stignu do svog cilja. Ne priliči mi da dajem sud o životu drugih. Jedino sam za sebe moram da presudim, da odaberem, da odbijem. Mi samane tražimo izbavljenja od svoga ja, o uzvišeni. Da sam jedan od tvojih učenika, o duboko poštovani, plašim se da bi mi se dogodilo da moje ja samo prividno, varljivo dođe do spokojstva i izbavljenja. Ali bi ono u stvari živjelo dalje i raslo, jer imajući učenje, imajući sledbenika, imajući ljubav prema tebi i zajednici monaha, pretvorio bih sve to u svoje ja. Gotama je sa poluosmehom nepokolebljivo, vedro i ljubazno gledao strancu u oči i otpustio ga gotovo neprimetnom pokretom ruke. Uman si, o samana, reče duboko poštovani. Umeš da govoriš mudro, prijatelju moj. Čuvaj se prevelike mudrosti. Buda ode lagano, a njegov pogled i poluosmeh zauvek ostaše urezani u Siddhartinom sećanju. Nikada nisam video čoveka takvog pogleda i osmeha, niti bilo koga koji tako sedi i korača i pomisli: odista bih želeo da imam takav pogled i osmeh, da umem tako da sedim i da koračam, tako dostojanstveno, tako prikriveno, a ipak otvoreno, tako detinje i tajanstveno. Zacelo tako gleda i korača samo čovek koji je prodro do svog tajanstvenog bića. Odista ću ja pokušati da prodrem do najskrivenijeg. Video sam čoveka, pomisli Siddharta, jednog jedinog pred kojim sam morao da oborim pogled. Više ni pred jednim čovekom neću obarati pogled, ni pred kim. Više me nikakvo učenje neće privući kada me učenje tog čoveka nije pomamilo. Buda me je ponečeg lišio, pomisli Siddharta, ali lišavajući me još više mi je dao. Lišio me je prijatelja koji je verovao u mene, a sada veruje u njega, koji je bio moja senka, a sada je senka Gotame. Ali podario mi je Siddhartu, mene samog. Buđenje. Napustivši lugu kome je ostavio za sobom Budu, savršenog u kome je ostavio za sobom Govindu, Siddharta osjeti da je u tom lugu za sobom ostavio i svoj dosadašnji život, da se zauvek rastao s njim. Idući lagana koraka razmišljao je o tom osjećanju koje ga je cijelog ispunilo. Duboko je utonuo u misli, zaranjajući kao kroz vodu do dna ovog osjećanja, sve donde gde počivaju uzroci, jer je sagledavanje uzroka, kako mu se činilo,
Suština razmišljanja jedino se tim putem osjećanja pretvaraju u saznanje. Ne iščezni, već postaju stvarna i počinju da zrače iz sebe ono što je u njima. Koračajući lagano, Siddharta je razmišljao. Ustanovio je da više nije mladić, da je postao čovek. Ustanovio je da je nešto ostavio za sobom, kao što zmija ostavlja košulju. Više u njemu nema ničeg što ga je pratilo i što je bilo njegovo kroz čitavu mladost. Želja da ima učitelja i da sluša učenje. Evo, napustio je i poslednjeg učitelja koji se pojavio na njegovom putu. Napustio je najvišeg i najmudrijeg, najsvetijeg, Budu. Morao se rastati s njim, ne mogavši da prihvati njegovo učenje. Usporavajući korak, mislilac je produžio put pitajući sebe: šta je to što si hteo da naučiš iz učenja i od učitelja, a čemu te oni koji su te mnogome učili ipak nisu mogli naučiti? I otkri, bilo je to moje ja, čiji sam smisao i suštinu hteo da dokučim. Hteo sam da se otrgnem od svoga ja, da ga savladam, ali to mi nije pošlo za rukom. Uspeo sam samo da ga obmanem, da bežim i da se skrivam od njega. Zacelo ništa na svetu nije toliko zaukopljalo moje misli kao to moje ja, ta zagonetka što živim, što predstavljam jedinku odvojenu i rastavljenu od svih drugih, što sam Siddharta. I ni u čemu na svetu ne znam manje nego što znam o sebi, o Siddharti. Zastao je obuzet ovo misli, ali ubrzo se iz nje rodi druga, nova misao koja ga je glasila. To što ništa ne znam o sebi, što je za me Siddharta ostao tuđ i nepoznat, proizlazi iz jednog jedinog uzroka. Plašio sam se samog sebe, neprekidno sam bežao od sebe. Tragao sam za Atmanom, tragao za Brahmanom, bio sam voljan da raskomadam i da ogolim svoje ja, da bih u njegovom nepoznatom i najsušestvenijem našao jezgru svih ljuštura. Atman, život, ono božansko i poslednje, ali sam se ja sam pri tom izgubio. Siddharta diže pogled i osvrnu se oko sebe, na licu mu zasja osmeh i sve do nožnih prstiju prožega duboko osjećanje buđenja iz dugog sna. I odmah zatim ubrza korak, pohitavši kao čovek koji zna šta ima da radi. Pomisli udahnuvši duboko, od sada više neću dozvoliti da mi Siddharta utekne. Svoja razmišljanja i život više neću započinjati Atmanom i patnjom sveta. Više neću da ubijam i rastačem sebe, da bih za osolino otkrio tajnost. Više se neću povoditi za učenjem yoga vede, niti za Atharva vede, ni za bilo kakvim drugim učenjem. Želim da poučavam samog sebe, da sam sebi budem učenik. Želim da upoznam sebe, tajnu znanje Siddharta. Osvrnuo se oko sebe kao da prvi put vidi svet. Lep je svet, šarolik, zaista je svet neobičan i tajanstven. Ovde se vidi plavo, tamo žuto, onamo zeleno, proticali su nebo i reka, ukipile su se šume i planine. Sve je to bilo lepo, sve je bilo tajanstveno i začareno, a usred svega toga je Siddharta koji se eto razbudio na putu ka samom sebi. Sve ovo, sve to žuto i plavo, reka i šuma, prodirali su prvi put u Siddhartine oči. To više nije bila čarolija Mara, nije bila koprena Maja. Više nije predstavljalo besmisleno i slučajno svu raznolikost pojavnog sveta koji dubokomisleni Brahman potcenjuje, jer prezire raznolikost i traga za jedinstvo. Plavo je bilo plavo, reka je bila reka, iako je u plavom i u reci u Siddharti živelo skriveno ono jedno i božanstveno, znači da je bila namisao božanskog da ovde bude žuto, tamo plavo, ovde nebo, tamo šuma, a ovde Siddharta. Smisao i suština se nisu nalazili negde iza tih pojava, oni su bili u njima. Kako sam bio gluv i glup, pomisli Siddharta idući brzim koracima. Kada neko čita spis čiji smisao želi da dokuči, tada neće sa prezirom gledati na znake i slova, rekavši da su varka, već ih čitati, proučavati i voliti slovo po slovo. A ja koji sam hteo da čitam knjigu sveta i knjigu sopstvenog bića, prezreo sam za ljubav unapred naslućivanog smisla, znake i slova, nazivajući pojavni svet varkom, a svoje oči i svoj jezik slučajnim i bezvrednim pojavama. Ali to je prošlo. Ja sam se probudio, istinski probudio i tek danas rodio. Sledivši tu misao, Siddharta je ponovo zastao na prečac,
kao da se pred njim na putu nalazi zmija, jer namah mu je postalo jasno i ovo. On kao da se odista tek probudio i rodio, morao je da započne svoj život iznova i sasvim od početka. Kada je istog jutra napustio lug Jetavana, lug uzvišenog, već razbuđen i već na putu ka sebi, bila mu je namera i učinilo mu se prirodnim i po sebi razumljivim da se posle godine isposnivšta vrati u zavičaj svom ocu. Međutim, sada, ali tek u trenutku kada je zastao, kao da se pred njim na putu nalazi zmija, razbudilo se u njemu i ovo saznanje. Ja više nisam onaj koji sam bio, više nisam isposnik, više nisam sveštenik, a nisam ni braman. Što da radim u svom domu? Da studiram? Da prinosim žrtve? Da se vežbam u meditaciji? Sve je to prošlo. Sve se to više ne nalazi na mom putu. Siddharta je stajao bez jednog pokreta i za trenutak u magnovenju osjetio da mu se srce ledi, da zebe u njegovim nedrima kao životinjica, ptica ili zec, pripomisli koliko je usamljen. Godinama je bio bez zavičaja da toga nije bio svestan. Sada ga je to mučilo. Do tog časa je ipak, pa i onda kada bi uronio u najdublje meditacije, uvek bio sin svog oca, braman visokog staleža i sveštenik. Sad je bio samo još Siddharta probuđen i ništa više. Duboko je udahnuo vazduh i za trenutak mu je bilo hladno. Sav se naježio. Niko nije bio tako san kao on. Nijedan plemić koji nije pripadao plemstvu, nijedan zanatlija koji nije pripadao zanatlijama, a našao kod njih utočište, delio njihov život, govorio njihovim jezikom. Nijedan braman koji nije spadao među bramane, a živeo s njima, nijedan isposnik koji nije našao sebi utočište u redu samana. Pa ni najzabitiji pustinjak u šumi nije bio toliko jedinka i sam, jer je i on pripadao nekom staležu koji mu je bio zavičaj. Govinda je postao monah i 1000 monaha bili su mu braća, nosili isto ruho, verovali istim verovanjem, govorili istim jezikom. A on, Siddharta, kome je pripadao? Čiji će život da deli? Čijim će jezikom da govori? Iz tog trenutka u kome je svet oko njega iščilio, u kome se zatekao sam kao zvezda na nebu, iz tog trena zebnje i obeshrabljenja Siddharta je izronio i njegovo ja se još više zgusnulo. Bio je svestan da mu je to poslednja jeza buđenja, poslednji grč rađanja. I ubrzo je opet pustio korak, išao brzo i nestrpljivo, ne u pravcu svoga doma, ne svom ocu, ne onamo odakle je krenuo.